Дунаем тхехъухьэрэр зэкӏэ тхыгъэ тарихъым хахьэрэп. Илъэсищэхэри минхэри щымыӏагъым фэдэу ащыгъупшэн илъэкӏыщт. Ау Мысыррэ Сириемрэ адыгэмэ щашӏыгъэ империем икъэбар кӏэзыгъэшхо фэмыхъуу къытэнэсыжьыгъ. Адыгэ сабыеу атыгъухи Мысыр ашъхьагъэхэр лӏыпкъ зиуцокӏэ къэралыгъом ипащэмэ ащыщ хъущтыгъэх е зэкӏолъ пхъэшъхьагъэх. Кавказышхо гущэмэ икъушъхьар Ормэ дунаешхо гущэмэ итанджи Мысыр кӏорэ гъогур Кавказ дэгъоу зэрыщашӏыщтыгъэр адыгэ орэдыжъхэмрэ къэбарыжъхэмрэ къахэщы ижърэ араб хроникэми ахэт. Адыгэ шъолъырым зигугъу щашӏырэ лӏы цӏэрыӏохэр купышӏоу зэрэугъоеу Мысыр кӏомэ къэнэжьхэуи хъущтыгъ. Араб тарихъытхэу Алькалкашанди мамлюкмэ янахьыбэр адыгагъэу елъытэ. Ар зэрэшъыпкъэр къэзгъэнафырэр Атаман империем итарихъоу Дмитрий Кантемир ытхыгъэр ары. Ащ зэриӏорэмкӏэ адыгэхэр лъэпсэ кӏоды ашӏынагу хэлъэу османхэр Кавказ кӏогъагъэх. Ахэр акӏодмэ Мысырыдзэм зэкӏолъ пхъашэхэр ыгъотыжьыщтэп, текӏогъошӏу хъущт, джары зыщыгурыгъэх. Мухьэмэд Али Къэлэтбий зыфаӏорэм фэлажьэщтыгъэ французым мошту къетхыжь. Мамлюк аристократием фэдэ дунаем тетыгъэу тарихъым къышӏэжьы. Кавказ къикӏыгъэ зачӏэхэу Мысырыдз зэщыугъоинэу апэ зыкъуакӏыгъэр Саладин. Мингрелхэмрэ адыгэхэмрэ шъэожъые мин пшӏыкӏутӏ хъоущэфи ыгъэсагъэх. Ар зыхъугъэр илъэс шъиблыкӏэ узэкӏэӏыбэжьмэ ары. В этот период бассейн Черного моря и бассейн... Алъэхъаным Мысыр дзэшхо щаугъоищтыгъэти, къэралыгъуабэмэ зэкӏолъыхэр къаращыгъ. Ау япшӏыгуб лӏэнэрэ лӏэшӏэгъум щегъэжьагъэу адыгэ мамлюкэу тыгъэ къохьэпӏэ Кавказы къикӏыгъэхэр нахьыбэ хъугъэх, тетыгъэри аштагъ. Адыгэ пачыхьэу Мысыр иӏагъэмэ зэкӏэмэ ялъэпкъэгъухэр Кавказы къыращыщтыгъэх. Гущыӏэм пае гурыт лӏэшӏэгъу хронисту Ибн Ияс къызэритхыжьыгъэмкӏэ Сулътану къанышъаум мамлюк мин пшӏыкӏущ къыщефыгъагъ. Ау къамыщэфыгъэу фаеу къакӏощтыгъэри бэ. Ар къызхэкӏырэр ялъэпкъэгъумэ аӏыгъ империем ищитхъурэ ащыӏэкӏэ дэгъоу щыриаӏэмрэ зэхахыгъо зэрэщытыгъэр ары. Адыгэ сулътанмэ яблагъэхэри Мысыр къащэжьэу бэрэ къыхэкӏыгъ. Прибывая в страну... Лъыпкъ иуцуагъэу Мысыр къакӏохэрэм чӏыпӏакӏэм есэгъошӏу къафэхъущтыгъэп. Ныдэлъфыбзэри адыгэ хабзэри пытэу аӏыгъэу ямылъэпкъэгъухэр къащэщтыгъэп, араущтэу зэрэщытыгъэр ижърэ араб хроникэхэм къахэщы. Зэкӏэмкӏи адыгэхэм Мысыр зэраӏыгъыгъэр илъэс щитӏурэ шъэныкъорэм ехъу. Ащ къэкӏоцӏ адыгэ сулътан пшӏыпчъагъэ мы империем иӏагъ. Ахэм ащыщэу зикъэбар къэтӏотэщтыр нэбгыриплӏ. Мы пытапӏэр адыгэ пачыхьэмэ япсэупӏагъ. Илъэсищ шъэпчъагъэу блэкӏыгъэми зэщагъэкъуагъэп. Днепрэ Каиры игупчэ шъыпкъэм ар пэблагъ. Мысыр ит ижърэ саугъэтмэ ащыщэу туристмэ арагъэлъэгъу. Ащ хъугъагъо экскурсоводмэ къаӏуатэрэм зыкъэбар гухэкӏ хэт. Тетыгъо зиӏэ адыгабэм мы чӏыпӏэм щаукӏыгъагъ. А хъугъэ-шӏагъэр Европэм иисторикми къатхыжьыгъагъ, сурэтышӏэми тхакӏохэми ятемэкӏэсагъ. Ушъхьаунэпцӏкӏэ къыращэлӏэгъэ адыгэ купыр къумалыгъэкӏэ аукӏэу зырагъажьэм, ащыщ горэ шым зэрэтесэу мыр зилъэгъэгъэ пытапӏэ дэпкъым къепкӏэхыгъэу алъытэ. Шыр ыукӏи тесыр къэнагъэу аӏо, ау ар шъыпкъэми зыми ышӏэрэп. Сулътану Баркукъ итетыгъор минрэ шъишрэ тӏокӏиплӏрэ тӏурэ илъэсым щегъэжьагъэу минрэ шъишрэ тӏокӏиплӏрэ бгъурэм нэс. Адыгэ сулътанэу Мысыр тетыгъэмэ яхьылӏэгъабэ ижърэ араб хронистмэ къатхыжьыгъ. Ахэм атхыгъэмэ цыхьафэ пшӏыхъущт, сыда пӏомэ зигугъу ашӏэрэр зэкӏэ ежьалъэгъу. Ауащи изакъоп. Европэм щыпсэущтыгъэми къатхыжьыгъэр бэ. Баркукъо биографие латиныбзэкӏэ щыӏ.
Арзытхэр Италием щищо Мысыркӏуи Баркукъо итхакӏоу фэлажьэщтыгъэу Бертрандо де Межнанелли ары. Европэм ипачыхьэмэ хэгъэгу ӏофэу Султаным адыриӏэхэр зытхыщтыгъэри Межнанелли. Къэбарэу ащ къэгъэнагъэм зэритымкӏэ Баркукъо къызэрыхъухьагъэр адыгэ унэгъо тхьамыкӏ. Зэцӏыкӏум мэлахъощтыгъэти Мэлахъукъор цӏэ тедзэу къытенагъ. Ау жыпкъэм ибиографие хатхагъ. Мэлахъо щыӏэзэ атыгъуи тӏогъо гугъоу ащи ары Мысырыр къэкӏонэу зэрэхъугъэр. Илъэс пшӏыкӏутӏурэ унэӏутыгъ. Зэ мэщтым щыхэчъыягъэу пкӏыхьапӏэ ылъэгъугъ. Ылъэгъугъэр зичыракӏом зыфиӏуатэм пкӏыхьапӏэ къызэрыкӏоу зэрэщымытыр адрэм гурыӏуагъ. Астрологхэри астрономхэри пкӏыхьапӏэхэр зэхэзыфхэри шъэфэу ригъэблэгъагъэх. Баркукъо пкъышӏыкӏэкӏэ къызщыхъугъэ уахътэр ахэм агъэунэфыгъ, бэрэ егупшысэхи Сириемрэ Мысыррэ япачыхьэ хъущтэу зэдытраубыдагъ. Баркукъо зипщылӏыгъэм ар зыраӏом лъэшэу гъэшӏэгъуагъ, ау шӏошъ хъугъэ. Ащ щегъэжьагъэу эгъэпщылӏыжьыгъэп, шъхьэкӏэфэшхо фишӏэуи ыублагъ. برقوق اللي احنا شايفينه دلوقتي Баркукъо Султан ашӏынэу зымыдэщтыгъэр бэ. Эпэкӏэ тетыгъэ Султанэу дунаир зыхъожьыгъэм ӏэкъо адыгэ купыбэ гоуцуагъ, ау ар шъэожъые ӏэтэхъуагъ. Султанымрэ ащ имамлюкхэмрэ япытапӏэ иункӏыбзэхэр зыратым шъэожъыер къэщтагъ. Ау Баркукъо Султан ныбжьыкӏэм пэуцугъэп. Динымрэ хабзэмрэ зэрапытэщтым тегущыӏэнхэу зэхэсэ шъхьаӏэр зэрэугъоигъу. Шъхьадж зыфаер къыӏон фитэу. Зыныбжь икъугъэ горэ Султан ашӏын зэрэфаер хасэм къекӏолӏагъэмэ зэкӏэ мэкъаӏуагъ. Апэ къэгущыӏагъэр анахьыжъыр ары. Мыщ ныбжьышхо иӏагъ, Султаныбэ къышӏэжьыщтыгъ. Зиакъылкӏэ хэгъэгу зещэным темыгъэпсыхьагъэмэ зэрарэу къахьыгъэхэр игъэкӏотыгъэу къыӏотагъ. Етӏанэ Баркукъо гъэхъагъэмэ осэшӏу къафишӏи, ар Султан ашӏынэу купым къахилъхьагъ. Зынэбгырэ фэшъхьафэу щысыгъэмэ зэкӏэмэ ащ дырагъэщтагъ. Султан ныбжьыкӏэр Баркукъо имылъфыкъуагъ, ау елъэшэкӏынэу фежьагъэп, тетыгъор зыратми щыпэгъыкӏыгъэп. Эпэм нахьи нахь дэгъоу зэрэфыщытыщтыр имылъфыкъор иӏуагъ ыкӏи ӏэгъэцэкӏэжьыгъ. Пачыхьан нахьи джэгумэ нахь зышӏоигъо шъэожъыеми игуапэу мамлюк пытапӏэм иункӏыбзэхэр ятэнэпӏосым ритыжьыгъ. С приходом к власти Баркука в 1382 году Баркукъо Султан зэхъум адыгэ хабзэр Мысыр щаригъаштэу ублагъ. Илъэсишъэ пчъагъэрэ арабмэ агъэцакӏэщтыгъэ шарихьатри ахэмкӏэ зэблихъугъ. Ыужкӏэ илъэс щитӏу тешӏэжьыгъэу Османмэ тетыгъор Мысыр зыщаубытми, Бысмэн хабзэмэ адыгэ хабзэри адагъэцакӏэщтыгъ. Баркукъо затыгъум шъэожъыешхуагъ. Ятэ-янэхэри исабыигъуи дэгъоу къышӏэжьыщтыгъэ. Адыгэмэ шъэожъыехэр лӏы гуакӏо цӏылъэу агъасэщтыгъэх. Ащ пэмыкӏэуи къыдэплъытэн фаер цӏыфмэ агуихъыкӏэр тарихъым хахьэрэп. Къугъэшӏагъэхэр ары ащ къыхэнэжьэр. Ау игъу фэдизэу ахэмэ уахэплъэмэ ахэплъагъукӏыщтыр бэ. Гущыӏэм пае Баркукъо иунагъо Мысыр зэрищэжьыгъагъэр хроникэмэ арыт. Игупсэхэр шӏу зэрилъэгъу, исабыигъо зыщыкӏогъэ ныдэлъф хэгъэгур шӏу зэрилъэгъурэр ащ къеушыхьат. Мысыр ихроникэмэ зэрарытхагъэмкӏэ Усмэн лӏыжъым пашъхьэ Султанэу Баркукъо щытӏысыщтыгъэп. Нахьыжъым пашъхьэ ущымысыныр адыгэ хэбзагъ. Усмэн егъашӏэм щэнщэфэным хэтэу Баркукъо Мысыр къазыщагъэри арыгъэ. Ыужкӏэ Кавказкӏуи Султаным яти шыпхъу хъорэлъфхэри Каир къазгъэсыгъэри Усмэн. Бартольд къыгъотыгъэ хроникэм зэритымкӏэ Баркукъо ятэу анас опсэуфэ зэрэгущыӏагъэр адыгабз. Ятэрэ ыкъорэ зэрэзэӏукӏагъэр Тагрибельди илъэгъугъ ыкӏи моущтэу къэтхыжьыгъ. Баркукъо къызехьэм ятэ щысыгъэти къэтэджыгъэп. Султаным уфэтэджын фае аӏуищитхэм зыраӏом анас губжыгъэп.
Нахьжьыр згъэпыутрэмэ сахэсыщтэп Кавказ сэкӏожьы, уи унэм къикӏыжьыгъ. Къызхэкӏыгъэ цӏыф лъэпкъым ихабзэхэр зэрызэрихьэрэм Баркъукъуэ текӏуэдэнкӏэ къэнэжьыгъагъэр макӏэ. Алибай ицӏу зы къумал горэм Сулътаныр аригъэукӏынэу рихъухьагъ. Сымаджэр тхьэмыкӏэми адыгэ хабзэмкӏэ пщыри сымаджаплъэ зэрэкӏощтыр ащ ышӏэщтыгъ. Алибай гъолъи сымаджэу къэбарыгъэӏугъ. А хъугъэ-шӏагъэр араб хронистым къызэритхыжьырэр мары. Щэджэгъоуж тхьэлъэӏур зеухым Нил ипсыубытыпӏэ къызэӏуаригъэхынэу Баркъукъуэ кӏуагъэ. Ащ къикӏыжьзэ Алибай дэжь сымаджаплъэ ихьагъ. Ау къумалым ӏэгу къэкӏыгъэр къыдэхъугъэп. Очень специфичным обрядом, например, были обряды. Алъэхъаным хъулъфыгъэ хьадэм ифэӏофашӏэхэм шыгъачъэри ахэтыгъ. Мавзолейр е склепыр зыщагъэпсыщ чӏыпӏэм пэмычыжьэу ар щашӏыщтыгъ. Яшытесыкӏи япчыпыджын зэуакӏи адыгэ шӏыкӏэ шъыпкъагъ. Зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэр ашӏыныр егъэшӏырэ адыгэ шэн. Мысыри ахабзэр ралъхьагъ. Зэнэкъокъухэр зашӏкӏэ къэлэ гупчэм ит пытапӏэм мамлюкыдзэхэр щызэрэугъоищтыгъ. Текӏоныгъэр къазыхьрэмэ шӏухьафтынхэр аратыщтыгъ. Адыгэ Сулътанмэ ягъом Мысыр рахьыгъэгъэ адыгэ хабзэмэ ащыщхэр джы къызнэсыгъэми ащагъэцакӏыгъ. Адыгэ хабзэр лӏыгъэкӏэ арагъэщтагъэ, хьауми къакӏэрыплъхи ащтыгъагъэ къэшӏэгъуай, ау зэратеӏумкӏэщтыгъэхэм ишыхьатхэр тхыгъэхэу щыӏэх. Блэкӏыгъэ лъэхъанэхэм ӏаным шхэу пэсхэр къихьэрэм фэтхьэкӏыщтыгъэхэп. Ар укъон узфимыт адыгэ хэбзагъ. Англием щыщэу Лейн итхылъэу Мысыр исмэ яхабзэхэр зыфиӏорэм мырэущтэу хэт. Тхьамыкӏитӏу шхэу яунэпчъэӏупэ ӏусыгъэх. Мамлюк бей горэ къыблэкӏти зыр фэтэджыгъ. Хьалыгъоу опашъхьэ илъым нахьи сэ сынахь лъапӏэ аӏуи мамлюкыр губжыгъэ. Шэнхэбзэ зэхэтыкӏэм изакъоп адыгэхэм Мысыр рахьагъэр. Адыгэ гупшысакӏэм тетэу империер агъэпсыгъ. Ащ ишыхьат Баркъукъуэ къоу Фэрадж пщылӏ щымыӏэжьынэу унашъо къызэрэдигъэкӏыгъагъэр. Ау гъэцэкӏэнэу игъо ифагъэп. Ащ нахь щысэгъэшӏэгъони урысэ историем хэт. Адыгэпщэу Темрыкъопщым текӏыгъэмэ ащыщэу Черкасске Владимир ары, пщылӏ щымыӏэжьынэу проект зытхыгъэр ыкӏи Самариныр игъусэу ар урыс пачыхьым рагъэшӏэн алъэкӏыгъ. Густав Эверс, например. Япшӏыкӏубгъонэрэ лӏэшӏэгъум янахь тарихъытх инмэ Густав Эверс ащыщ. Ащ къызэритхыжьыгъэмкӏэ адыгэмэ Мысыр щашӏыгъэ хэгъэгу гъэпсыкӏэр Германием щыӏэщтыгъэ феодализмэм фэд. Эверс изакъоп Европэм щыщ шӏэныгъэлэжьыбэми адыдэр къаушъхьаты. Адыгэ мамлюкмэ ялъэпкъ шэн-хабзэхэр араб хэгъэгуитӏумэ аралъхьагъ. Тарихъытх зэфэшъхьафыбэмэ адыгэ демократием игугъу къашӏ. Дэвид Айалон мыр къытхыжьыгъ. Зэ адыгэ Сулътан горэм ипхъорылъф Кавказ къикӏи Египет къэкӏуагъ. Ащ ӏэдэбэу хэлъыр Сулътаным ыгъэшӏагъуи пхъорылъфыр идворецыр къыгъэнагъ, ежьы къошъыпкъэу адыгэ гъэхъатэ зыхэмылъыр зэкӏолӏхэр зыщеджэрэм ыгъэкӏуагъ. Мамлюки эмира не подчинялись султану. Эмирым и мамлюкхэр Сулътаным фэӏорышӏэщтыгъэп. Зынэбгъэм зэрэлъэпкъэу ыгъэӏорышӏэу адыгэ шэн зэрэщымыӏэм ар къыхэкӏыщтыгъ. Арабмэ Сулътаныр тхьэм фэдэу агъэиныщтыгъ. Адыгэ мамлюкхэр ащ фэдагъэп. Сулътаныр апэрэми ежьхэм афэдэкӏэ алъытэщтыгъэ.